ua leiloa pe muta o polele mautonu ua whaua upea o lo uwa awa ta whele taura ua le toe maua ono sai ua lata lata ona whaatauru le malanga Polau e whaingata o le atua e mea uma e uina le olaina o loia ina o autinga e toi o safo i le la Polau nei mai Yesu I taimi o whaingata E mana tua o lana whetalaina O te le tua oe E uina sou o le vasa Te lea whaina lava Aua nei e whaamai vai Le tali lena ua lata vai Tu maupea ia Yesu Ma e folau I whaingata Folau I whaingata O le atua e mea uma E uina le olaina O loia ina O autinga E toi o safo i le la Polau nei mai Yesu I taimi o whaingata Polau nei mai Yesu I taimi o whaingata Strand. Amen. Nehemiah vale se folu. Oli le rii lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh. I never lost my trust. Oh.
Yesu. Amen. Amen, amen. Ia ole pese whakaiwaina o tātou pokalama. Ia mai le paso o tātou pokalama po le tōpine ia pina. Ia i le neia fiafia mataina ai le tātou pokalama. Ia e le ngata fo i lea, ia ole pese o whaingoaina o polau i whaingata. Ia peo na usuina i le sunga ia tōvia o le sio mai i New Zealand. Ole ai ha o whakalofa ngā male whakai male i inga ngai lea tua. Ia o leo wa amataina e paso tātou karama o pina ia pina. Ia e le ngatai lea whapere uso ia tō vio lorisio. Ia i lunga o tātou karama. Ia i le nea fiafi o lea. Ia o le vi inga mal whakai lea tua. Ia ona o le nei manoa tāua o tātou maua tu o tātou toi whainua i lunga o le tātou poukalama o lunga o te penga whailangi le nei fiafi le astopi ia e pei ona masani ai e awere bi inga mal whakai i le tua ia ona o le ola ma le malosi o tātou maua pea ia i le aso ma le aso whakai fo i le tua ona o le nei manoa whaau o mawhaia ona toe ea tuai i tātou poukalama i le nei aso i lunga o te penga whailangi. Amen. Wai, taritonu wale taritonu wale anganga ia. O le alofa o le tua leo o tātou whaatasi i le nei asia. E uia i na tele me tutupu i, i, i le larolangi nei. Ia ai whakai i le atua. O le tātou ki saunga le mū, o leo o tātou pei loa i lungo o te penga whailangi, leo o tō tangtanga i mai le nea fiasi, ia o taritonu po i o tō manuia uma i le aloko o le atua. Ia tātou sikafia, ia te leo meo o te tupu, i nei vai tau, ia ona o le fili e larolangi, o taa le fili e larolangi, tau mawhai le fili e tau mawhai ia aua ne i iai asia wanoa e whaasoa le upu le atua pe whaalongo i tangata i le upu le atua. Pe ule te pōsi lilo te tongu o loo te fia le mea sa tupu nisi ko io o tete kua oi ia i le nei ko i larolangi o mato iai iu tā pe mele lavin tupu mai iu tā se tatu ko e uso po le au ia sa tupu ai me whaate tongu ia o le tete tongu ia o le tangata o le ali o le tāra iri fina ngā o le atua ia aua iei a au le fi ua 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 sao ai winga o ti a polo le wai ua ina whanu ai te lori tala moni pe ua tupu ai alfa la wila le ho i uso po le au iri o whaia inga hai le fi o launi o le ua o le mama lo le tu e foi o mo ia o loa tupu e whaalawi au le angam ua lu sa o le o lai whaalawi mau noa e alu le o lai whaalawi e fi wala ki a pole whai o ki pinga kaumu whai ia awange i sao le upo le ia o le iei fo isi au ne la tu te o mai e tā la i le fina ngalo o le tua tā la i ma ina ia maua peni anganga se tele awale ma no le tua e lau tātou poukalama ni nea pia i tātou te o mai tātou te tāna i le upo le tua i lunga te pēna whainani ia ma tau le lei ma le alofa o le tua ia te oe ma i le aso ma le aso o le ia e pēna whae e ui ai na tele me lo o tupu nei ia ai whakitai i le tua o leo e maua le avanoa o maua po i le avanoa i le neia fia ki tātou te whiwa i e lunga ia o lona poukalama
ilungo te penga whailangi ni neo fiaki. Ole ia e whaapetai ei ma awe vi inga i lea tu e te tau, o na awe i lea tu ore vi inga o ngā o ia te tau i awe vi inga. O lea ia vi ia lea tu a thank you Jesus. Ia le temi ia e whatano whatu ai po kalama o le Jesus is the end o le nea fiaki. Ia i wheo i o le tala le lei, lo sala nau solo i tū manu whao le nei langi. Ia e whatalo whatu i po kalama o le Jesus is the end o podcast. Ia i le nei e fiafi i la o tau sunga i whawhengainga mo o tau koutua. Te tonu o lo o manuia peo o tau te alofa o le atua. Ia e whaatalo whatu i po kalama i le nei fiafi. Whaapitai fo i la o tau talo. Lo o manatua i pe i mātou i aso uma i la o tau tāsanga. E le ngata i leo lo tau ona sa i le ngā ruenga le atua. Le ngata fo i leo lo tau sa i le ilu le upu i na ia. Whapena o na hoa le upu. E polo ina i le aso sa ma le aso sa. Ia ina ia whapena o na maua e tangata o le atua. E whaamanianga le upu mai le afionga pa ia le atua. Ma a whaapoko ai ma wha manatu ma wha iloa ai. Ina ia whapena o na mautu pea ma mautu pea ma mausalini. Ia i le atua ma whai malona fina ngadu. Ulea. Whaatalo whatu ai po kalama i la o tusunga i whapengaina. Ia mo tau whatua. Ia le ngata i leo o le tātou tamāma ki nā mātua o si o tātou o tunu. Au sinsinga o si o tātou o tunu. O lo sala lau songo i nei langa. Whaatalo whatu po kalama o le Jesus is the answer. Ia i le nei a fiafi i te ate tau. Whaatai po i la o tuk tātua i lea asu me lea asu. Te me e uru whale, uru whapo ai po i o tama whanau. I whi au ma ngā ruenga i le ngate lea. Ia o te whaale mālo. E le ngate lea ia o le tute whainga ruenga i te tono o so se whale whainga ruenga. Ia ai moise te tono a inu. Te tono o tō wai o tō mo taluku. Ina ia sao maulu whaamua mui o tama whana. Ia ia asu ma le asu lea whakari o tō ai. I po kalama i whaamua te tū ia te o tō. Ia te o tō ta māma ki ngā mātua. Ia lofa le tū i po wai pe ia te o tō le ola. Male malo se tini. Ia umi e peo o na tātou mākuta, me tātou te wai, me tātou tātou rongo pia i rungo le nei tu kalama. E ala i le upu wha uina le atua, ule a whaatalo whatua upo kalama ni yaki. Ia e whaatalo whatu foi, e i o tātou a inga, ia o wō, ma e masani i rungo le tātou po kalama. I le yaki le hatu leo whaapea au wha tangata whaoraina, tangata tāua whanau o le atua, e le ngate lea o le au ke usiano umo lo o sala lau solo i tuli manu e whao le neila lang wa atalo whātu le po kalama o le Jesus is the answer ia te o tō i le neia fia o tō o ho'u a inga o tō o uso o tō o tō whapini o tō o ho'u o a whai o te o tātou o tangata o whanau o le atu o tātou te a inga o lea e whaatalo whatu mai i tō kalama ia i le nei fiafi. Ia wa umisia tātou po kalama, wa umisia. Wa umisia o ko ngiwa yastu on. O le mele o iei tua. Ia kuia i o lo le aspofia kawe. E kako ki whiloa i rungo kako po kalama ma kako mumuri. Ia ma kako whanongo longo le utua le tua am. Ia e whapikai ai le tua. Ia i sawa flipna tu po kalama. Sawa mo sawa mo ofisia ona o teimi uma o te sawa ni ngai le upu te sa ili ngai le upu le tua mo oe ma mo le aso topi tatu pokalama le aso topi. I'm so excited. I can't wait to come on our program and meet you guys and see you guys on our program and especially to preach the word of God.
That's how excited I am. Because on the time that's really kung nagkakaroon ng ano yung upuli na sa ili. Uto tadi tono ko ila, ole au tomo ina le oli marfia. Le paia tu le mano pa ia. E ala i upu pa au ina. Ole a te tu fa mano si e ni ya. Ole a no si a o ko. Mo mi si a o ko wa ya e to me pa chai le tu. Ya oro o mo o mo o tu le o la mi ma si. Ya, amen. Ya, I'm really neighbor yesu. I'm really neighbor yesu. If you own my wing, kalimat kuda, I'm really neighbor yesu. Tumo ai. Ya, so saya ini tua on. Ele yo me tatu pipa pitai ini tua. Tele uma kalau uma aku uma ni po au pa malau. Tele ole o me aloko mo pa mamia tua. Ya ita tua. Kaya dia tu ni orang-orang Yesus yang macam opie me amen. Macam opie me dia lupa dia tu. Orang Yesus dia nanti jauh yang mesti dikenal ingat mereka fin. Kaya ile tua ono manusia lo mau opie ile asu ya yang ngai ingat wen dengan dia tu o ikali si ya. Avevo nei tani ya whakaro ko tuai si o kaisi au malu ya si o kaisi au ya wasi lei se taki ya marifali tua o tina o matu tina pale ngana ya vai ni ya piatu ai musi le no ko ya pa no pa mania ti o tuma ti o lua pa kai la o lua ni ko tano wa o mo ai ngai ni ti ya pa tempo kalama kaya wa tele kimi macam-macam maisha ya Allah ya ni ai orang sila pia le tuan le oleh ya kemudian patalo kunci kalama ya ya ti uhu ni ya ya ale mati dia si ma tu ngatua ton olo wi ya mo tu le tua ya orme sini ona ufi pa tali ni tu ah le hawa ta tu wa ya tu wa wo de tu ni no more loud voice, no more loud noise. Ah, i nei o lo tupu mi sio tātou kua tunu o Samoa. Le awa amata nga mo atu le pisa ma le tele o le o kara ma o pesi soro ai. Ale ua amaka nga ma sau e mua ale o mata na ba aia le alofa o le tua i tutonu i a Samoa. E ala i le malo ua ia patuina. E ono hoi atua e whakapitai lo ulotu mo o anganga ni. O le ale wala au o le atu. O le ale fina ngano o le atu opa. E le aia masesi ia e mapaia ono kulwa e sia fina ngano ni tu. O le ako le tatu tau mapaia paini vese e sia inga mani tau pai paini ki tula. Au a sau a le tali o le atua o le vaenga lea, o le vaenga lea, o le maro. O te whaapitai wā mata ia, whaapitai fo i le pale minga tausi ia, ia ua ave lona whaapitai, na mesiri tā ua le nā, mesiri tā ua, o le ali tātou e inga ma mea whapenga, a o ai le teimi o le atua, o ai alka ngaka e whai mai e maa ale ro, a o ai le teimi o le akua, e le inga ma e kanga kwale akua ni liuro o ko maa nga sui akua hoi. O le ano tau mawhai e tau whaasise, me tau whaangana puna. A o ai le kaimi o le atua, o le taimi o le atua. E le ai lava sau pawa e te mawhai e kusui ai. Le ai o ke whaakai a ro ubi inga nga o whakai ne kua.
Papakai le ko file mu. Papakai wo file mu so tātou atu nu. E ala au whaafiu ngai ai. Ala tani o le atua. Ala tani o le atua e whaale e le mea moni. E le tani o le atua e whaasino ai le mea moni. E fo le tani o le sau e le atua ia te o e sui lau loto. O le ia e momoni atua i le anganga whaafikai. I, i, i o tātou tangata Cristiano uma o lo'o tapua'i i le atua, ma tu'uina atu sa moa i o tatou tausaga, fa'afetai na outou tatalo, lea ua tali mai le atua i o tatou talosaga, ua fa'atuuina e le atua nai aso ia ona fa'atuuina laia ma fa'apa'ia ma mea uma fa'apena, ua tali mai le atua, amen, ua tali mai le atua ia i se vaenga e tau avea le tatou malo, ana whaapea fo'i ia i le mana'o le atua e tali le vaenga le ua iai le whaupwhai le taimi nei vanga o le whaase tau avea le malo. E le o le whaastai malo, amen. Ia ono le fina ngalo o le o tali e le atua, o le ia o le vi inga mo whaatai na i le atua. Ia, ono, o lea ua tali le tua ua tata mai fo'i ua pile musa mu. Ua lē koe pisi luga o le kapu o Facebook. Ua lē koe pisi solo luga o le Facebook o luga o le YouTube ma le tele o mau ma le au pisa ma le au fia iloa ma mea fa'apega ia malo a le onsa'i, malo le onsa'i, malo fo'i le tapua'i. Ia malo fo'i le grupu i tatalo, fa'afetai i suga i pafe mai na uma, suga i faife'au, i o outou ona sa'i. Ia e ui ao ina ua ho'ingale ua ua kauau aku lima o ka gaka iā ke oko, ma oupu. Ia e fa'afetai ai la outou ona sa'i, ai o maua le loto fa'amaua ia o ia le loto alofa, fa'amāgalu, maua le loto fa'amāgalu, i ou tagata. Amen, e pau le mea fa'afetai i le atua, ia o le tali i le atua, ia ua fai fo'i le finagalo o le atua, o lea ia o la'u vi'iga ma la'u fa'ataina i le atua, ia ona o lenei suiga matagofie, ea ua tatou ai ai, amen, o lea ia fa'afetai ai le atua, ia ona o mea uma, amen. Ia o lea ia congratulations congratulations, ia i le suga ia la'auli o le mali atua, ia lou kapeneta pou, ia e lou mate ia, ia le fai fa'aupu fai e fa'aupu fai a le fast, ia ua to'atele le tatou ia le gata ia ua nisi fo'i e ua lagalou taupipi, le staff le ʻaupupu o tasi, ia ua topia fo'i ma ua malo mai le paloko, ia outou mamā mua, amen, alofa iā sa mua, amen, ia tou maua ia faia outou ma fa'ataʻitaʻiga, o lē va'ai atu ai le atunuu, moani le se'ese'iga o ani mea sa tutupu ia, o lo'o iai le atua, o lo'o soifua le atua, ia tatou amio fa'ale atua, ia tatou maua le loto maualanu, ia tatou maua le loto fa'amāgaloa'i, ia tatou maua le loto fealofani, outou fealofani, e fealofani fo'i sa mua, amen, outou femisa, ia e femisa'i fo'i sa mua, ia avea outou ma fa'ataʻitaʻiga i le tatou atunu'u o Samoa, amen, o lea fa'amanuia le atua ia i ate outou uma, ia all the government of Samoa, fa'amanuia le atua i ate outou, ia o outou galuega pe tatou lea, ia o le fa'afuaina i o tatou atunu'u
Samoa ua neʻi galo fa'amuamua le atua i muli ai ona mamalia e lē tatou ia o le viiga mea ma le fa'afetai i le atua amen ia e fatalofa atu ai ia i ke uso ia Bruce na malotunga ia le akua ia ke faaiauso fa'apesi mai le mea fiafi ia i luga o tatou pokalama ia o lenei fiafi ia i le umi se tatou se tatou pokalama i le mea fiafi auali mea fa'amole ua neʻi galo sia le tatou pokalama i luga o le tatou Facebook le mateitua le tatou channel mole subscribe maua se noa e te matamata i luga o YouTube channel ma sia le tatou tatou pokalama ia ai au patai ia i le tua ia le tua ia o le tatou pokalanga ia mataina le tatou fa'asua ia o le tatou pokalama i le astronaut ia e le tula e le lona ua neʻi galo ua neʻi galo le tatou pokalama na le astronaut i le tula e lona o le afiafi ia ma te fa'atasi atu ai pe ma te va'alua ma le uso ia o le tamā fo'i polona au'oga ia ia talalei e sikia ia i le astronaut nei uma nei ia pe hao atu ai le ola ma le malosi amen ia pau le mea ia auā neʻi galo le tatou pokalama tatou mai tatou te pakuka ia ma tatou fa'alogologo o le upu o le atua o iā fo'i sina galo mo i tatou o lea ia ia mai le atua ia se ia femaina mai lou ai femaina mai lou ai ia tatou o le a tatou olo i tatou fa'amalosi le fiatu ia o le upu fa'amalosi lea fiafia e paina se fa'amalosi ia te oe i i lenei ia i lenei asotofi ua fo'i na fa'afitauli ia ma le pupuaga sa e tavalia lenei vaiso ia tautonu ia lona sa'ili ma fa'alogologo i le magapaia ia ina ia fa'apenao na fesoasoani iā te oe ia ma ua fiafi e pai fo'i lea ma fa'amalosi au i o tatou ola fa'aleagaga ia e le gatei ia ia fa'apuapuaga pai ma fa'amaliaga te tonu o tatou āuga isi o tatou ia ona upu i lenei afiafi o lea ia o le a tatou loa i tatou tatou fa'amalosi me fiafi o le u tatou fa'amalosi me fiafi ia ua maua mai lea i le mareko e valu ia o le mareko e valu o lona faiupu o taulusfulu ma le fā ia o taulusfulu ma le valu e mau i tana faitau le fa'asāma ia ma le fa'apalagi amen mareko e valu faiupu e tolu pā e o'o i le taulusfulu ma le valu na faitauina fa'asāmoa ma pea ona wala'au atu lea o Iesu i le motu o tagata atoa ma ona soa ua pekalai atu iā te i latou ai se fia mulimuli mai iā te au ia fa'apiti o ia iā te ia lava ma ave e ia lona Satauro i le mulimuli mai iai iā te a'u tosulmalima auā ai se fia saga ia fa'asaoga lemu ina lona o e ma'umau ai ia iā te ia a o lē fa'amaumau lona o ona o a'u ma le tala e fa'asauina ia auā se ā le aogā i le tagata pe a na te maua le lagalagi ina ai ma'umau lona o tosumapitu se ā fo'i se mea e amatu o le tamata e totonu iai lona o valu auā ai se
Awa awa ai se ma ia te ma'upu i lenei tupulaga muli lua ma le ansa, e mahoʻi le a te liʻi o tamaki ia te pe a sau o ia fa'atasi ma ana agi paia i me mamalu o lona tamā. Amen. Palagi Mark 8 verse 34 through 38. It says 34. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny himself, take up their cross, and follow me. 35. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. 36. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? 37. So what can anyone give in exchange for their soul? 38. If anyone is ashamed of me and my word in this adultery and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Amen. Mai au tu o le tātou programa, le tātou ufa malosi nesha. Take up your cross. Amen. Take up your cross. Amo lau Satauro. Amen. Ona iaina ia se mana. Pāpea. E te mawhaia ona e tu ua mea uma o le nei lalong. Ai e te sau e amo lau Satauro. Mamuli muli ia ia. E te mawhaia ona e sau. Pe e te mawhaia poi ona e tu ua mea uma o le nei lalong. Ai e te sau e amo lau Satauro. Mamuli muli ia ia. Amen. Are you willing to leave this worldly life behind, but take up your cross and follow Jesus? Oh. E talai e sui le moto o tangata ka pea mona so. Ai se fia muli muli mai ia tea. Ia piti o ia te ia lava. Ma ave e ia lona Satauro. Jesus called out to the crowd along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must unite themselves and take up their cross and follow me. Oh. Ai tele I sauni pe e tele I saue e amoro sa tau. E te tau ona e sauni uni le lei muta. Amen. Before you pick up your cross, you need to prepare yourself. Question, why? Because you're not just carrying the cross, you're also following Jesus. You know, we can carry the cross, but not following Jesus Christ. How and why? Because you're still looking back at the worldly life and it's beautiful. Ayan sila isa wa sa unye amo sa ta. Ma eta muli ma e muli ya Yesu. E te tau ona e sa uni mo mo. Ah, le wingo le tala e te rau ona e sa uni mo mo. E te tau ona e tua uma meo le lalolangi. Tu uma fia fianga o le lalolangi. Tu uma o naunga ma o fia fianga o mana o I meo lalolangi. Ah, ai tele isa wa mo le sa teu e muli ya Yesu. Ah,
E mawhai a o nga e sau e amo le Satauro. Ai te reo muli muli ia Iesu. E mawhai fo'i o nga e sau e muli muli ia Iesu. Ai reo e le amo le Satauro. Amen. Most of us, we carry our cross, but we're not following Jesus. Or we just follow Jesus and we are not carrying the cross. Huh? So it's a tau ona tātou saun yuni. It's a tau ona saun yuni. Huh? Ele whaapea ngoro sau ai amo le sa kau no. It's a tau ona e tuu mea o le tino, mo tui na naunga o le oranga, mo fia fianga o le oranga, ai tene i sau e amo le sa tau. Amen. Because a e sau e tele i sauni. Amen. E ile kani e ke sau amo le sa kau. E wholora ia ia Yesu. Ah, anga o ngā kasi au singa me pa u, po singa me ku, pa pa u, sa kau. Aisia, au ngā o i ngai kere o saunu. Amen. You cannot just come and carry the cross. No. You have to prepare yourself. Amen. You have to prepare yourself before you come and carry the cross. Because carrying the cross and following Jesus is not easy. It is not easy. Amen. E te tau o na tātou sau niuni le lei male ato toa. Ai e te lei a moina le tātou o ma muli muli ia Yesu Kristo. Amen. E te tau o na e salamo ma le wha maoni ma e te lia Yesu Kristo ma le wha maoni i o roto ma e orai. O na e sauge. Ha. E te a moina lau tātou ma muli muli atu ia Yesu Kristo. Pui mai Yesu Kristo. Ai te fia muli muli mai ia te au. Ia whaapiti o ia ia te ia lau. Now, Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Amen. Ele foi mai Yesu ia te o ma tau. Sau e ama o sa tau. No. E mai Yesu. A e fia sau e ama o sa tau. You have to deny yourself. Meaning, o lewa fai mai Yesu ia te oe. Fai no mai Yesu ia te oe mau. E te tau o na tātou sau nuni. E te tau o na tātou prepare mo mo o tātou tangata. E ave ma kia'i ma ese na naunga o leo langa. No mai e sala mo, ma ave leo na ia Yesu Kristo. Ma talia Yesu Kristo o tātou ora mo o tātou. And then we carry the cross and follow Jesus. Oh, amen. Peo no fai atu. E le ma fai, we, so se taimi a wha pai e ke sau e amo lo sa kaulo ai ke le i sala mo i le tua, ai te le i talia Yesu, le tua. Yesu ke viso e vea mau ali i mau faula. Ia, e ke fiu e si i le sa kaulo i ke le mawhaia. Ah. E ke fiu e si i lo sa kaulo i ke le mawhaia. Amen. Ai sea. Au ngā fo i au ngā lai ke fia fia i ko i ngā ngau ngau leo langa. Lai ke ola i leo langa kuai. Ah, lai ke fia, kusa e ke sau. E ke sau kau mawhai e si i lo sa kau. A o lo loko ma lo wanganga. Ah. Amen. O lai ke fia fia i mea ngai ke fia fia ai. Ah. E kere o sala mo. Amen. So e te tau ia te tātou. Ona tātou prepare.
sauniuni lo tangata. E sili ia te oe. Whai o nai te ola I lalang. Whai o nai te ola pai te pia pia I mea o le lo nei lalang I tu ina lang. Whai le ngāmu. Amen. E iai ale taimi o le atua ia te oe. E ai nei te I o tuai. Na isi taimi o le man whaatali mai le atua ia te oe. Amen. E sili lalo. Pai a peo tu ina naunga o le o langa ma pia fianga. Mea nai te pia fia. Na olo fia fia mea le langi e ke sau e amo, kampai e amo sa kaulong polo ia Yesu. Aisia. Ngai e alu alu e koe pau. E alu alu e koe fo I kua. E alu alu e koe fo I kua. Pai a se I onga e malia le ro loko wa e iloa. Wa e iloa wa e le lava pai mea le lalulangi. Wa e le lava pai na pai a koe. Na ngako le lalulangi. O ia ke oe lole loko koe ngan. I waka kau e amo. O alu e awero ora I le kua. E waka kau e ngo o sala mō ma o koe kako e se le kua ma awero oranga I le kua. O fiwa e whai mea o ni lalulangi. E le ai a e mo I ai fia fia isi kain ai ei. Waka fiwa e whai. O le mea kasi. E le ai a se swing. Waka fiwa e alu I ma I ma I ma I. E le mau a se fia fia. Amen. Aure kaimini. Awa makama pa ia kulea mama o le kua. Waka kau loa. O ngai a ke oe se loko. Ia I ei mea o le lalulangi. E sau e awero ora I. Ma e kalia Yesu Kiristo e awea mo whao. Ma e sa ungi hamo. Ma e mo kuia Yesu. Pe you know whai atu. We can carry our cross, but we're not following Jesus. Or you following Jesus, you think you're following Jesus, but you're not carrying your cross. E rei whai mai Yesu, foro mai a tia. No, whai mai Yesu, whai mai. Ai se fia muri muri mai I a tia. Ia whaafiti o ia I a tia. Mini, e kau o ngā e ia I ko I ngā ngaunga, mo pia fianga o le oranga I le moa I se mamu. E sa we amoro sa kaulu e muri muri na Yesu. O ngā avea I lo leo tātou matamata. Au onga I tu. Soko, avea ko tātou soko Yesu. So if you see, are you willing to leave all the worldly life behind? Are you willing to leave that life? The party life, the drinking life. Don't get me wrong. I was there. Don't get me wrong. I used to party. I used to, wilding out, all that. You name it, I was there. Amen. But the love of God that He put in my heart that changed my life. That's why I'm here. That's why I'm here sharing you the good of God and how love God is. God can change your life. Whatever you go through, Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Amen. Are you willing to leave all this worldly life behind and prepare yourself to take up the cross and follow Jesus? Pemaile Kolose tolu lima te olevan. Pemai. Olene. Ia o tou fasi o tia lo o tou ututini o I le lalolangi. Amen.
o le faita'aga, o le amioleaga, o le fa'amataitu, o le tu'uinanauga leaga, ma le matape'epea, o le ifo tupua lava lea. Ono, o mea ia, e o'o mai ai le to'asa'a o le atua. Pitu, o outou fo'i na outou o outou fo'i na outou sa vavagi ai fo'i, ia nanua, a outou nonofo ai. Mau, a o ona poni, ia tu'u ese ai e outou lava o nei mea uma, o le ita, amen, o le lotoā, o le loto leaga, o le upu leaga, ma le upu matagā ai outou nuku, amen. O mea ia, o le fai mai Iesu i te tau ona maisi. We need to get rid of out of ourselves, our bad attitude, amen. O upu e mai foko o tātou nuku i te tau ona tātou tau sala, o tātou a mionga a mātanga, mea umai e te tau ona tātou sau ninia, e tamu e tau ona waese, ai te ri tātou, ai te ri sau e amo sa tau, amen. E le mawhai ona e tu ua, a e le mawhai ona e tu ua le o ranga tuai, o whiwhianga matuina naunga o le nei langa. If you can't, or if you don't want to get rid of this worldly life, ah, pe mai Yesu, pe putusu malima, pe mai. Ai se e fia whaasanga le mūlo noa. Amen. E mau ai ia te ia. A o le wha mau lo noa, ona o au, male tala le, e whaasau ina ia. Ah, rongo winga. A whai e te le mana o whainga le, e te mana o te lai te whiwhia i mea o le langi mo ki anga leo langa ngai. Ah, pe te le whia sau koi ona o nisi tū langa pa te o tapua inga ma mea pa penga. Pe e te whewhewho. E whe mai Yesu. Ah, mai, wai se e whia wha saonga le muina lo naola. E mau ia ia te ia. Ai whe mai a o le ua wha mau lo naola. Ona o au mani tala lele. Wha saoina e ia. Longa uminga. Ai le kanaka ua maua le loko salamo. Ma le kanaka ua ngau sa ua ave leo i le tua. Ma ua le whiwhi. Ua maua le toa le loto e manao ina i e saolo na ora i ulo nā nganga. I le rola e wha ababau. Mo sau e te ia Yesu e avea mahi i whao. Mo sau e whailu na ngalianga. O le tala inga o le pina ngana me ta ara i tala le nei a Yesu Kristo. A tupu la se whaalawe lawe i ate. Te maua le ora. Amen. Pe mai le whai upa tusu ma le ono mai se a le ao ngā i le tangata. Pe a whai na te maua le lalangi ona. Ae mau lona ora. Amen. What's good is for someone to gain the whole world yet forfeit their soul. Amen. Lea leonga. A whai o ngā e te whia lava e wha o ngā ingaro wora i mea o le nei lau langi maona tuiona. Talo whai. I whango ro wora i le mai. Awa, pe mai Yesu ai se a lea o ngā, i le tangata, pe a whai ina te maua le lau langi kuma, ai mau no. Ah, what's good it is for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. O le ala lea mai tātou te whia ai,
Lele o ngā tātou te mana na o ai mea o le nei lalangi, ma tātou whaatua nai, ma tātou furi tua mai ai le tua, au o tātou maua uma mea o le nei lalangi, whaamanianga o mea o le tinu. Ai o mai ko le nei o langa, o mai ko o soifua, e maliu, e tupu spale tonu i ate oe. Ai anu longu, loa nganga i seo. Lele o, amen. Lele o ngā tātou te maua e fia fia, male oli oli, i mea o le lalangi, ai o ai, e sao ai, e o ai o kako nganga i seo. Amen. And rather keep everything up, uh, give up all this worldly life, and I rather give my life to Jesus because I know when o Yesu wala tali o Yesu fo ile a wala I te sao ile o lai Father God. O le ala le masiasi o lo sau o le kalu e amo la kaka mo. O le ale kele o kala o kangaka ia te iaka. Ah, amo pe ara o saka. Awa o le awala ngā o Yesu. Ah, ele o se awala fai ngofie. Ah, ngā amo sa kaulo male e o ngonga mase mā mase aisia o ngā o le alofa ia o ma. So if you think you come gonna just carry your cross and walk and think everything's gonna be nice and everything's gonna be no. Nasa vali ya Yesu masata o mamo sata malpita. Ah, Yelena, sa nuni lo tamata. I tell you, sa we amo lo sata. Make sure you're 100% that you're done with the worldly life. And you come and carry that cross and follow Jesus. And I want to let you know, oh my friend, time popo a o iam winga sato e peio Yesu Kristo. Amen. Le melena e o my friend, time popo one in la oro o sabati Yesu. Jesus always next to you. You're not going to be alone to carry that cross. Jesus will be with you. Awo fo ine i o tātou tau mawhai. Amen. Awo fo ine i o tātou tau mawhai e kūmau sa kau. E alo e amo sa kau lo liska. Amen. No. Tele anga o ka koure i mai kimingi. O kūlau sa kau e kau e amo. Awo e mga au kia ai a fuma e mga au kia e amo sa kau. No. Amen. E amo ai o i lo sa tau. Amen. Awo le tātou popole isi kamaka. Awo fo i te popole. Yes. Focus a o ia te onu. Molo au nanga i le tu. Amen. Amo lo sa tau ma e muni ia Yesu. E le fa apia mai Yesu. Alo e amo lo sa kau lo. Pe ki sa e amo lo sa kau. Ma e muni ia Yesu. E le fa mai fo Yesu ia. Awa alo e amo le sa kau lo o leam no. E amo ai o i lo sa tau. Amen. Ia tātou moa le loto mawalalo. Amen. Amo lo sa tau lo ma le loto mawalalo. Amo lo sa tau lo ma le whaamaoni. Amo lo sa tau lo ma e te patau la i a Yesu Kristo. Amen. A whai o lo whai ngata i a te oe,
Lou sau e ofo ina atu lo ola mo Iesu Keriso. Ona o tala, ma upu, ma i te whewhi i tangata. Le upu whaamalosi ia te oe, koe mai Iesu Keriso. Ai se e fia whaasaonga le mo ina lo noa. Nga, e mau ai ia ia ia. A o le mau lo noa. Ona o malitala le, e whaasao e ia. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever lose their life for me and for the gospel, or for me and for the gospel will save. Le alan me tātou te whewhewhe. Amen. A whai e te whewhe te sau au auna i le tua. Ona o tala ma upo tangata e whai mai ia te oe. Ah, a whai e te whewhe. A whai o le mafu angana. A le whai mai e le. Le whai mai Yesu. Me aise whaasaunga le mo ino no. No, a e whewhe. O rau whewhe lanu. E ke re sau e ke au e le kua. O e le sau e kau kua maamo no sa kau. O e le sala mo ai i ia kua. Au e whewhe o rau whewhe lanu. E ke sau e marai. Whe me e mau ai ia. Nungo inga e mai mau. Ah, e mai mau lo wanganga e o le a alu. Ona la. Ona o rau whewhe. Aua. Aua e te whewhe. Aua fo i te whewhe le to inga e kalesia mai te lotu wai. Aua fo i te whewhe o ngā o a inga ngā ora me te punga lea. No, o le teimini ni. O le tari to ngunga moni ma le whaamaoni le teimini o Iesu Keriso. O lea, o le talia o Iesu Keriso i lo roto, o lo tangata, ma avea o ia ma o paola. Ma e muni tai ia Iesu Keriso. Ma whai al lea mi o tonu o Iesu Keriso. Ma e folo ia Iesu Keriso. Amen. Ole, ole, sili nai, teimini. Ele saulo e kalesia. Amen. Ele saulo tari te unga. Ele saulo lotu na e lotu mai eito wa inga. It doesn't matter. Ele e avea e lotu ngei ma e kalesia o lo. I'm sorry, but it's the truth. You know, ele avea i oi leo lai whamavau. Lo walu leo lai whamavau. O lo tala mō. Ma e talia Iesu Keriso. E avea mō wali i mō paola. Ma e o msai popo ngā mawhainga tāo leo langa e o mai a te oi. Ma e tu mau pea i a Iesu Keriso. Ma whaia lo nā mea tonu. E te sao ai leo lai. Take up your cross. Amen. Take up your cross. Aua ne i e whewhe. I le whaiwhai mai o tangata i te o. Saua oi. Saua oi. O loo whaatari mai e tu i a te oi. Jesus is waiting for you. Just come. Don't be scared. Don't be afraid. Amen. Like they say, those people don't put food on your table. No, you're the one that's going to put the food on your table. Amen. Te hapi nā le leia, pina nā lo le tū. I reo mai tangatanga e ave oe reo mai wha. Amen. E sā wā oe e ave o tangata. I le atua, mo ta lia Yesu e avea mou paon, ma e amo o Satauro, ma e tu mau pea I le atua. E te sāwa I le ora. Not your mom, not your dad, not your sister, not your brother, not your friend, nobody else, but you. Amen.
o te re alu fo'i ave lo tolua le ole whaamavau pe ave fo'i lo tolua le ole whaamavau. No, e tātou ki te whai tāmu mo e whaatasi. E alu wale tangata i e, e tau mawhai, i e tū mau i le atua. E tū whani whaidesi i te tangata. Whanau le, whamalosi i le tangata, i le tangata. Whanau le, awane o tātou ai atua o lo, pa ua ngā whakaakia e ala i o ngā tangata ai ke alu au. Amen. O isi kaini. Mo o mia diska ke usiana, ke usiana. Amen. We need to work together as a body of Christ. Stand together, believe together, worship together, love together. Amen. Wani e whiwhi whai whai mo te muteri atu. Sao wāwa, u whaatali e su ia te. Tu ma, lea, whaamarosi ia te oere newhia. Tu ma mea lea o ngā mea. E tiri mo e tiri mo e te ola. Ai sau e amo lo sa. Muli muli ia. E te mau ai le manu ia. Amen. E te maua ai fo'i e whapowina. O a mea ai oe matanga te pou. Mea, whaauta, ua mamae mea tuai, o whapowina mea uma, o ia te oe fo'i le whipia, i mea i ngani, ai le o mea. E taimi e te sau e sala mō, na e sau e te sau e amo lo tātou, le taimi e te tali ai e tu e a mea mō a liki mō whao. Ma e tū laku, ma amo lo tātou. E mai o a mea o e a mea o e tātou. A hume, au, ua mamae mea ua whaafo. O le whaafowina nā o lo tangata. O ua a mea o e matangata whanau fowina. E mai, ua e le toi fia fia, i mea o le lalongi. A ua e fia fia, i mea i mua. Amen. Nā sau ku mai torose tonu pa i kuma mua, i o e wha, e mai o le nei. A whai ua toe, whaafau whaatuina, o tau whaatasi makewisa. Ia o tau sa ili i mea i runga, o iai ke wiso. O lo te tia i le tū tau matau o le tū. Le whai mai ka i te kasi a whai mai. O le nei, a whai ua toe whaatuina. Whai mai, o le nei, ua toe whaatuina. A whai ua toe whaatuina. Meaning, o le whamatala mai. O le whaatuina lea, o sta mita whaina le ua whaina le ua toe whaatuina le o ranga. Le ua toe whaatula i ua te mata pou. Ua whau ia Yesu Kiristo. Amen. Le lai whai mai, o le nei, a whai ua toe whaatuina o tou whaatasi ma Kiristo. Whai mai, ia o tou sa ili, i mea o i lunga, o iai Kiristo. O loo tine i le i tū tau matau o le tua. Ai upo lua, ia o tou loto lava i mea i lunga, ae le o mea i le lalora. Amen. A wā ua oki o tou, ua lilo ho'ilo o tou ola whaatasi ma Kiristo. I le atua. Kai koe wha. E whaali mai Kiristo lo tātou ola. Ona i loa ai lea o tou whaatasi ma ia i le manu. I le mamata. E nā. E le manu. Le mai le manga ia pia o nga e
ua me o le launa. Te wai le manga ia te a o ngā e sala mō i luma o le atua ma le wha mauni o e sa ungi e tau e amoro sa tau. Ma e muni muni ia Yesu. Kai mai wha uta. Ua ma vai me atua. Ua wha ako ina me. Nungo inga. Ua te wha ako ina o ta. Le ala le mea tātou te pia pia I mea me nei launa. Amen. Like I said, I was there. So from somebody that was doing the life, was enjoying the party life, wild and out every weekend, to hear from a person, from someone that was on that side, God changed my life. Amen. But I'm telling you right now, my brothers and my sisters, my families and my friends, man, it feels so good. It feels so good when God changed your life and you become a son and a daughter. Oh, o le māngaia ma le mata ngō pia. E keilo, po le ale me vesi me o le laluranga. Po le ale me kiva, po le ale tele o le tupe. Oh, none of that is important. E te le la ngana inga o mga me tā o le taimu. O e ora ai o le tanga i su Kristo. Oh, e fia fia aro roto. Pe tele le tupe, pe le aise tupe. E te la ngana le pake mai o le atua I atu. E te mau ale oli oli o le lupa. A le tengi sa o iai le lalona. A le aise tupe, makua ika. A iai fo le tupe, le umia ai uma. Amen. Longa e se sema na. A le nei fia. Tatu ai, mo me ma sangi luma tatu. Ma e o lo o mo le a noa. Mata mata ma e ia. Sili sili a Yesu. O le ola au auna ma le ola o po I natu I le tu. E sili sili ma e mata mata. O popoa ngā ia mawhai ngā tāo leo langa I kake sā ngā ia popoa ngā mawhai ngā kāo leo langa isia. Because we're still in the world. Pa ale ngā kai mea ke sā ngā ia popoa ngā mawhai ngā kā. Oro o ia ia lea tu. Amen. Oro o fiso soani ia lea tu ia te oi. E le tu ua e lea tu o ni tangata. Amen. Pi ina lea tu. Leni. I tātou o mai I sala mō po I nātu o tātou uto I tu. Na te ria. Ua te tau o na tātou o mai E amo sa tau. I tātou muni muni I rea li pa au. O taimi le nei. Ma le o langa le nei o tātou ia. Amen. Ua na o Yesu lawa tātou te mana o mia. Amen. Tātou te mana o mia Yesu I te tonu I o tātou loto. Ma le anganga. E mana o mia Yesu I te tonu o tātou ainga. No ma e kalesia. Amen. O Yesu ke viso. O le tali ma le ora e tātou mana o mia. Tu ese o tātou ese senga. Ma tātou tani tonunga. Ai o mai uma e amo le tātou e muni muni ia Yesu. A wā ua na o Yesu Kristo. E ala ma le upomoni. Koe mai ea. I le sa o atu se tasi le tama. Pe ale mai. Ua na o Yesu wa.
O le a lava le ese o tapu inga. Mana ese o lotu o lo tātou tapu wa I malo lotu ai. O Yesu ke wiso lava I mawalunga, I mea uma, ma e silisili I mea uma, ma e ipo uma ai le lalo langi a toa, ma mea uma o lo tu, ma mea uma o lo tu moi. Ua na o Yesu ke wiso le tali tonunga mani, e no o lava I le whawau. Amen. O le ara e se senga o le o langa le o tātou iai, ma le mai tau le o tātou iai, o mea uma o Yesu. O le tali tonu uma, e o lava I whai pe au, e o lava I whawau, o Yesu Kristo. So po le ara e se senga o tātou lotu ai, ma tātou tapu ai. O Yesu a e mawalunga msilisili I mea uma. Amen. O Yesu a e silisili ma mawalunga I mea uma. Kolose tolu pa I pusunga tasimai. E leo I ai se e leni po o se yutaia. O se peritumeina po o se le peritumeina. O se tangata o nuu ese po o se sekutia. O se poronga po o se saorotu. A ua, parongo lei. A ua iake wiso, mea uma. O ai foi, o ia, o iai foi, o ia, mea uma lava. Kolose tolu pa I pusunga tasi. Alma nei ala paparangi papea. In this life, in this new life, ah, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, uncivilized, a slave or free. Christ is all that matters, and He lives in all of us. Ah, Maya ka keo le funga le translation le kuspa ia pa pengo na penma na kama kala pa ningo api mai is on Galatians 3 verse 11 penma people have this new nature only because they belong to Christ. That is the important thing. Jews are not different from Gentiles. It does not matter whether someone has or circumcised you or not. It does not matter which country you come from or how clever you are. It does not matter whether you are a slave or a free person. Christ is all that matters. He lives in every believer. Amen. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you believe. It doesn't matter if you're rich or poor. It doesn't matter what kind of church you attend. All that matters is to repent to Jesus and pick up the cross and follow Him because Jesus is all that matters. And if you don't want to take up your cross and follow Jesus, well, I'm telling you right now, Jesus said on Luke 14, verse 27, and whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple. O se le ave longa Satauro, ma ua le muli muli mai ia te ao, e le mawhai o na whai o ia ma uso. So it doesn't matter. Po le ale lotu ngai pe ke loko assembly, pe ke loko iki, pe ke loko pope, pe ke loko maamenga, pe ke loko asofiku, pe ke loko pahai. Po le ale e kalesia, pe mai Yesu, if you don't deny yourself, ha, le ka ua oe o so o Yesu. Amen. O le o langa nei o Yesu. Amen.
Ia ave o tātou ora ma tātou taritonunga i a Yesu Keristo. Jesus is all that matters. Oh, wani o tātou e se singa, wani o whatever our differences, it doesn't matter. Ah, pe te whaolainga, pe te le whaolainga, pe te mativa, pe te mauoa. Amen. Pe te lotu, pe te le lotu, it doesn't matter. What is matter is Jesus. Amen. O Yesu Keristo. So e te kau ia i tātou o na tātou o mai e ave o tātou ora. Na tātou tabia Yesu te tono o tātou tangata. O na tātou mai e la i e amor Satauro. Na muli muli i a Yesu. Amen. O Yesu o le anga i le ora. Not your church, not your feeling, not what you know, not what you know. It's Jesus. Amen. Po le anga fai mai e o o tangata ke misiano. Pe a fai mai o o tangata te taritonu i le atua. Ah, pe a mai o o tangata ke ko anga i le loko fai kautus pa ia. Ah, a e le ina hinga aro tangata. You're not Jesus. Meaning, i re o karinga Yesu tangata. Ngai tele au kako ke karikongo i le atua ka ke hiloa Yesu ke visu. Obviously, are you denying yourself and come and follow Jesus? Did you? Or we just speak about Jesus, we talk about Jesus, but yet we still, uh, we still love the worldly life. Uh, we go talk about Jesus, we look at him, but yet we still deny Jesus. Don't forget, if you're not, if you're not live for Jesus, you still denying Jesus. Amen. Afai e tele ola mo Yesu. Ah, o ngā e ki furi kua ia Yesu. Ale ola Yesu kongoro loko e ki rika ria po Yesu. You still denying Jesus. Ah, le taimini nei. O te tau o na tātu o mai e. E wha mauraro i le tua mo whato ese i le tua. Ah, me tātou sala mō. Ma ia tātou te pia lo Yesu e avea mo tātou liki mo tātou pāho. E tātou saungi lo e amo Satauro. Ma muli muli ia Yesu. Ia me tātou saungi tau le tau. Ale anga. Amen. Pe mai le tātou autu. Take up your cross. Amen. Amo lo Satauro. E pe mai le manatu. Ele manatu o le tātou. O whamamas. E te mawhaia. Ona e tu ua mea uma le nei o laka. Ai te sau e amo Satauro. Are you willing to leave this worldly life behind? But take up your cross and follow Jesus. Apai le nei fia meale o langa nai. Nai te o lai. Nai po ile. Lau soani ni ni mo koe isi. O ainga tamati na. Le temi ni ni e te tau moni tatu. E te mili su e vea mo tatu paolo. O li o paolo. Amen. O le temi ni. O le tari tunga moni. Nisu te wisu. Accept Jesus in your heart as your Savior
and your Lord and pick up your cross and follow Him. While we walking and carrying, there's going to be storms and winds and raining, flooding is going to cross before you reach before you go to heaven. But don't forget, Jesus will always there for you, and Jesus will always here. Ole, ole alfa ni tao leo lang, na iti ay, apa yu e mai mo mai ni e po sisi ate, ate mawa mai, ate mawa mai tatu para mai salam, salam, salam. Amen. E tatu tire fia I ule mawa. Amen. O tire fia I fu ia uye le mawa. Le mawa. Le obi. Le afi. More asa. I don't want to be there. I don't want to be accepting Jesus in your heart is free. If I don't feel what what to tell me my to me. Hallelujah, Yesu. Tawala me tatu te fai. Tatu mai te lia Yesu. Tatu wora maoni mo ye tu. This is a free gift for you and me. No matter what we try to, you know, build in this world, what you try to achieve in this worldly life, it will never gonna make you satisfied. Trust me, nothing in this world will make you satisfied. What makes you satisfied is accept Jesus in your heart and be your Lord and your Savior, and you will have joy in your heart, and whatever you do, you are gonna be satisfied because of God. Especially if anything happened to you and you have Jesus in your life and you have been faithful with Jesus, your soul is going to go to heaven and you're going to see the beautiful of heaven. Amen. Nothing in this world compares what heaven looks like. Nothing. So I rather be poor in this world. I rather have nothing in this world than make it to and walk on the road of God, have a nice mansion, worship God. No more crying, no more pain. We just joyful huh, and praising God. That's where I want to be. Ia whapenao na watu le upu mana mana na ia suia e lo lotu. Ia e mau ai se lotu le leima e talia ai e su e avea mau ali I mau whaola. I'm telling you, Jesus is so good. Amen. O le whamanuia le tua ia te utou.
le tātou ainga, ma e masangi le tātou lungo le tātou pokalama. Amen. O se tātou whaamalosi le nā i le nea fiafi, whaamanuia tele le atua ia te tau whaapitai, lo whaatasi mai lungo le tātou pokalama. Amen. Te tari tonu, o te le se whaamanuianga le atua, ia te oe le nea fiafi, ia whai lea ma whaamanuianga ia te oe malou ainga. Ia whai fo lea ma whaamanuianga ina ia toe, te tō isi whatu le lei, te tonu lo loto, ma se mawhau le lei mo oe. Amen. O lea, ia whamanuia le atua le nea fiafi, te tonu ia o le whai unga ko le nang, te tō pukarama. Nai whaamanuia tele le atua ia te tō, te wōm pa anga i lunga te pukarama, wa umisia lava o tō, ia tau ina ia o awi le wikama whakai ne tō, ono o lon upu, o whai ma whaamakusi, ia te o ma, ia, tonu ko e nei ma yaso lea, ia tele le nei yaso, aile i whaamata tō pukarama, ia nalo, tō pukarama, ia tō mai, ia tō pukarama, ia wa amakua tō ai ma le sunga ia tala nei e se kia ma ia ma tāpua, ia i tō mai le longo, so awane i misia ia te oe tātou pokalama, mai tātou te whaalongolongo, ia po le afo i se whina ngano le atua, ia mo oe maa, a wapo i se whaamaru si anga, i o tātou wola whaaleanganga, ele ngante lea o tātou wola tāpua i mo le atua, o lea ia i whaamanuia tele lava nei po, ia aile i whaumā tātou pokalama, ia a bea nei teimi ia e whaatu whaatuai, ia te o tau malava sa mai moa mai lunga tātou pokalama, manuia le pō, manuia le neia fiafi, ia manuia fo i fi au mga luenga le aso a tai au, i le aso whareile, ia o lea ia whaatalo whaatu, ia ma whamanuia le pō, ia te o tau, ia le ngā tai le aso whaatu, ia le neia fiafi, ia whaatu tātou pokalama, i le tupini, ia pina, Wasile, moi walisi, ile nei yafi. Ya le nei yafi na, love you. I love you way. I love you. Sina, ya nei yafi. Ya ya. Mo pili ini orang manusia. Mo wa sina ya orang manusia. Oleh ya menuia tele le nei o menuia le po menuia malongo ni fiasi menuia se au mo mo po ya i ia tole te wa ia to mai lo fa no lava ele ola mai ma name of Jesus. God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no